Bayramlar menen Allah işingerge rıvaç versin. Esen bolgula, jamandık görmegile Allah jakсы günler nasip kılsın. Oynap gülüp bayramlar jakсы ötсün tetsi. Rahmat. Jakсы Karagüzar rayonunun Sarıbulak aile hükümetindeki Toğuzbulak Orta Mektebi'ndeki 2015 yılki yılına karata 25-29 mayga bütürüçülerden joluguşusuna gelgen bütürüçüler bilen joluguşup ошол боюнча азыр тойда жерде турабыз. Ben ушул майрамдын тарыхы жөнүндө дайыма айткым келет, айтып кетким келет. Биз ушу бүгүнкү майрам күнү менен ушу биздин айылдын элдери, ушул мектептин окуучулары биз сыймыктанышыбыз керек. Себеби ушул бүгүнкү майрамдын тарыхы, ушул майрамдын келип чыгыш тарыхы биздин мектепке байланыштуу. Себеби 1970-жылы ушул мектептин бүтүрүүчүлөрү, менин классташтарым, биз ушул мектептин тарыхында биринчи жолу ушул райондо волейбол оюну боюнча биринчиликти алганбыз. Анан өзүбүздүн агайлар менен беттешип биз жеңилип калып, анан ошондо биз айтып кеттик элек. 10 жылдан кийин келип, сиздер менен агайлар жолугушуп, кайрадан ойнойбуз деп тургандан кийин биз 10 классты бүтүрүп кеткенбиз 1970-жылы. Кийин 1980-жылы айткан сөзүбүзгө туруп, биз чогулуп келип, анан ошол бизди окуткан агайларыбыз менен, эжекелерибиз менен жолугушуп, анан кийин кайрадан ойноп кеткен болчубуз. Ошол жылдан бери мына 10 жылдык жолугушуу деген. 10 жылдык мектеп бүтүрүүчүлөрдүн 10 жылдык жолугушуусу деген традиция ушул биздин мектептен башталган. Кийин бизди туурап башка мектептер баштап, мына азыркы күндөрү ушу 10 жылдык, 20 жылдык, 30-40 жылдык кылып жолугушуулар Кыргызстан боюнча өтүп жаткан үчүн бул жалпы элдик чоң майрамга айланып кетти. Азыр мен ошонун баарын эстеп отуруп, азыр жолуккан мына мугалимдер менен дагы сүйлөшүп отуруп, ушуну дагы айтып эстеп, биздин ушул сыймыктанып, ушуну биз гезитке, даже китепке жазсак болчу да экен дегенде сыймыктануу менен азыр кеп кылып отурдук да. Мен эмне дейт элем? Мына ушул биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, биз окуткан, биз тарбиялаган тарбия менен, ошол билим менен Кыргызстандын эсенги мамлекеттеринин, дүйнө жүзүнүн бардык мамлекеттерине азыр иштеп, окуп, жашап жатышат. Мен ушул мектепте 35 жыл мугалим болуп иштедим. Азыр пенсиядамын. Мына бизди дагы да болсо ушу биз өзүбүздүн окуучуларыбыз менен сыймыктанабыз. Ушул ертен айтылган сөз бар. Мугалим мөмөлүү дарак деп. Чын менен мөмөлүү дарак экенибизди мен азыр сезип аткан учурум. Себеби биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ушу алтындай убактыларын сарптап, иштерин таштап, ушу бизди окуткан агайларыбыз менен
ejekelerimiz bilen bir joluguşup geleyle, mektebimizni gayra göröyle, olumuzdan gelgen salımımızды koşoylu dep gelip oturganının özü biz üçün çoğun sıymık. Ben şu sözümdün akırında şu bugünkü joluguşuğa gelip bizdin elimizge, mektebimizge mayram kılıp atkan, mayram kılıp berip atkan uşul bütürüçülerimizge, 20 yıllık bütürüçülerimizge çoğun razıçılık bildirip işlerinde iyilik. Yaşosunda şu günüger şu bugünküday mayram bolup şu Kırgız eline özünün tuğul ösken yerlerine şu salımın koşu örgen yaşlardan boluversin dep kalomdu dileğimde ayıp ketmek. Bana şu bugün şu Tozbulak Orta Mektebi'nde 78. yılkı bütürüçüler gelip top uyuşturup ellerge ökşeyde illa oyun şoqtарды uyuşturup жақсы мероприятия өткөрүп жатышат. Рахмат şu балдарга. Дайым ушундай мероприятиянын үстүндө ойноп күлүп жүрө берсин. Бала чакалуу болсун, бактылуу болсун. Şu балдарым. Рахмат şu балдарга. Bugün bundan 20 yıl burada şu bizim Tozbulak ortamını mektebini ketken baldarımız gelip 20 yıllık yoluşu yok görüp şu elcüklerini çoğultup ondan gelgen çaylarını verip şu baldar жақсы uyuşturup şintip hareket kılıp atışat şu baldardın tapkan tutkanları nasip kılıp özlerinden aşkan eli jutqa verip şunday daim жақшылыктын üstünde жүрө берсин, ölüp өсүp, bala çakalı olup, akar çakalı olup, nevre çevreni olsun. Daim жақшылыктын üstünde olsun yani. Çok rahmat sizlerge oyunumuzun ayağına bir neme kılıp ettiler. Aksakaldığı neme adaşpaydı ko, жақшыраак аксакалың болса adaşпайсың deyip biz birinci başladık. Aksakal kişilerimiz güve olup oturuşat. Şularga kişilerden жоқтоп koyun dergele. Rahmat. Birincisi Turkan Bey ağay öz varken 200 so'm. Жақсы neme kılıp verdiniz. İkincisi Alemde ağayız varken Balası balık atmışlar. Mevsim olup
ökem Melis. Melis bak gel oraya. Anam Ahmet'e koyarız var iken Ahmet'ten. Şerbet var mı şerbet? Arslan, Esat'tan koyalım. Halk yaştan sonra. Aksakal Yaxşı rahmat. Deyemiz sizlerge daha bir surançıyız, daha bir aksakal, bul aksakallarımız bilen bizlilikten ösüp gelgemiz uşulardın oyunun göröbüz dep da alışacakta kelgemiz. Bular aksakal igroktorumuz. Aksakal bular bizni şu öröndün talam talaşıp rayonlarga, oblastlarga barıp жүрген aksakallarız. Erkek aka sıylanat. Layman aka sıylanat. Oçak tutsana ya. Asek aka özgerttir joğurzakta. Komanda alıp kelip turatay. Molades. Kemiş aka sıylanat. Kas aka sıylanat. Bizde öğrendi. Aybay жақсы uyuşturup alıptır. 35 yaştan жогорку мына ушу игроктордун бардыгы өзүнчө командасы менен ар немелери менен келишеткен 35 yaştan жогорку волейбол ойноп жүргөн аксакалдардын жамаатынан ушулар oyunдар бар экен. Баарыңыздар көрүп ашын жеп жүрөткесиздер. Ушулар кичине жоктоду эле ушулар келип алып коюңуздар. Эркек алып коюң. 2000 сом. Halil'in boyunca oynuyorlar. 35'ten çok Yem çok. Судебный коллега, судьялардын немесинен Букаш ака, Аслан ака, Асек ака, сиздерди Эркек ака, сиздер неме кылдык эле. Сиздерге 1000 сом неме кылдык эле. Салып коюңуздар. Судyalarga bölüp verip koysa. Biz özümüzdün nemege geldik, özümüzdün nemelerine geldik. Biz bölük vereyim dep, buna 3 dostumuzdu joktayın dep, sizlerge payıga atadık ele uşulardın nemesini. Jokta olsağa birinci ha? Kapı olsun. Buranız kapı olsun. Bu boyunca hazır Arjol set. 3 balanın nemesi boyunca akalar. Zaten kim bilir? Bunal yerde mi bizim 3-9 neme oldu. Kaç oldu ketken arazda. Oşan ağaların çok böyle bir şey nememiz var. Bakın bu kadar. Ondan keyin mına kaç bergeningizdir? Birlik dostuz var. Kaçına kadar? 2000 Sokeyevich. Kaçta oldu? Ondan keyin 5 ay degen dostuz var. 5 ay degen dostuz var. Allah sizden Klastaş dostlarının atından Aygel'den neme kılıp tutturduk ele oşuları tapşırıp alsak kapı olur. Bizde hazır oyun nemesi kişide talaş bolup ketti bardığınızlarla güve oldunuzlar. Sen narazı olup kalmasın dep daha kişine neme kıldık. Bu 5. mesleğe koyup koyduk. Toptal toğuna. Toptal toğuna gel. Toptal toğuna gel. 5. mesleğe. Çok. İyi ki. Deme, su bastı koşayım. 1000 so'm.
Dördüncü mestağa. Dördüncü mestağa daha 1000 so'm bolsa biz bunlara kapı olup kalmasın dep. Törtten algan ne oldunlar toptal bırak. Dördüncü mestağa 1000 so'm. Üçüncü mestağa 2000 so'm. Üçüncü brigad. İkinci mestağa 2000 so'm ben sizden al. Vay üçüncü. Çapkılaya oldu. Birinci mesela 5.000. Birinci mestağa. Postoslatından bayge. Birinci mestağa 5.000 diyeyim. Bulacağım da. Onlar daha bir sürü ançöz. Bir taraf keteyim dep neme kıldık. Bu yerde daha bir taraf bayga bitmesin. Bayga edip bizde Kıldıbayev Polat dostumuzun nemesinden bir tuğan akas. Neme? Gelgen eken baygesi varken öz aytı öz tapşırıp koysun ha. Ana biz dertlik ettik. 20 yıldır baldarga da çok rahmat. Şu benim mukamımın demesin eskerip şulardagı şu bayga uyuşturup şuday dep etkende ben nimetime rahmat istiyorum kenarım. Oşan için ben dalıp ke budan özümü tuğandarımla bizge bayga uyuşturduğuyla şu birinci orunga bir soyuş. Bulacağım. Yedinci orunga, üçüncü orunga, dördüncü orunga 1000 so'mdan bular. Bir değil. Üçüncü brigad. Üçüncü arın. Bular. Dördüncü arın. Ya dördüncü orunga. Eşkilerime çok rahmet eylesin. İstanbul'a çek onları. Hazır ayağındaki ha? Ayağında Allah. Beşinci mestağa dağı dele toptan soğuncak da öz. 1000 so'm, 1000 so'm. Onlar buradan bölük, altından bölük. Dördüncü mestağa 2000 so'm. Dördüncü mestağa 2000 so'm. Üçüncü mestağa kapitan komandan kozası 5000 so'm mesleğiyle nasıl? Kaptan komando. Birden beri. Geçen bol verdiğiniz yıl birden. Şuraş var. Ha, şurada. Hadi bak meydan verme para. O dakika. Oldu. Ne kaç kilosu? Aksoy gözüküyor. İkinci mesle kızıl bulan. Ana takip gönder bol. Bizde birinci mestağa 10.000 so'm priz. Bulacın komandasıyla.
Allah Kanayak birinci orunda. Kadın kolu vurmaz. Sizler 10 bin son menen silenaslar. İnşallah kramatası menen. Kapitan. Allah'ım. Allah'ım Kanayak silenaslar. 10 bin son. 1995 жылғы оқып бүтіп кеткен, биыл 20 жылдыққа келген 2015 жылы жылқы жолығушылардың атынан кубок, Тоғызбұлақ орта мектебінің атынан шундай немелеріменен бірінші местаны алған дағы эле Кулоодун командасы Калыбаев Калыбек сиздер силен астар. Şimdi görgende oyun oynaş gerek eken de sezip жүрөсүңөр. Oyundan aldыңар da. Biz mına 20 жылдықтардың атынан сіздерге жалпы разыбыз, рахмат, жиынтықтап қойышқа рұқсат етіңіздер. Чубалдарға bir рахмат, қол шапқыңыздар. Men айтайын дедім міне. Неме болса ақсақалдар шығып фото беріп. Қайыштан башқалар бар ма? Елді versin, baygambar batasını versin, bay dövlətin versin, huzur berekasını versin. Omuru sıkırgıda bereke verip, örüktey memele güle, soğuktay kötüle güle. Şu Allah Teala'nın cağ şu günlerin nasip kılın için yeri cürtten acılamay tez gelip, aşıkta bere turganına duş eli cürtka verip vergile. Özün örmeyen özün ör bol, ağarıp kollarım şu daim cakşılık üstünde oldu. Amin. Spasmen, voleybol, basketbol, şuna çığızlar akalar he. Balдар бәрі бақытты болған. Өзі өтен өнімесінде әмшіна спортты ел адамы болған. Çünkü спортты өніктірі бар. Дайым байгеге ақсаңар чачын ел үшін шындай елді бириктірі бар. Ынтымақшылықты өркіндетіп шындай демилгелер көтеріп жүрөйлөр. Бұл элемесе. Allah Teala şu den sonuңарды bersin. Bala çaqаңар менен тынч болгула. Şu bärimiz tınç boloyluk, aman boloyluk, ынтымакта boloyluk. Allah suygan pendelerden boloyluk. Şattanam kelbetine baladayım. Kırgızım kırgız şeri Kırgızistan. Yanıma darı arça karagayım. Hey, oh, men senin bayramına bölüngönüm. Özünden ağargamın kögörgönüm. Men senin kulunun Kırgızistan. Men senin vanıçına, men senin vanıçına, men senin vanıçına törülgönmün. Tınşasam can termeter ırlarыңды. Jutkanday bolomun men bulağыңды. Kırgızım kırgız şeri Kırgızistan.